Sve nešto vamo. Amazonka, 3. glava 14. stih, šta kaže? Tada reče Gospod Bog zmiji, kada si to učinila da si prokleta, mimo svako živinče i mimo sve zvijeri poljske na trbuhu da se vučeš i prah da jedeš do svojega vijeka. Šta jedu zmije? Šta jedu zmije? Prah, jel? Ili gutaju žabe, miševe, svašta nešto. Znači, Bog nije znao šta će jesti. Vidiš da je tu isto neistina. Ajde, idemo dalje. Ajde, 4. glava 17. stih. Čekaj, Tito, možda ima miš u pravu. Ne znam ja. Baby hrana. Amazonka. Pa da. Ali vidi, ovo ne treba sve da se shvati bukvalno. Dobro, pa ja, sve ono metaforično. 4. glava 17. stih. Pa jeste, da, zmije su dotad imale noge, mislim zmije tad imala noge. Pusti zmije. A sada se kuće na trbuhu nema noge. 4.17. Trčala je ona prije. 4.17. 4.17. Tušnjeve zmije radile prije. 4.17. Možda iz klepkove. Nisu imale ruke, sa mnoga. I pozna Kain ženu svoju, a ona zatrudne i rodi Enoha. I sazida grad i prodva ga po imenu. A odakle mu žena? Odakle mu žena? Ko je stvorio u njegovu ženu? Zamislio ti. Živi Adam, Eva i Kain. I još on pozna neku ženu i dobi neke sinove. A odakle, pa možda je upoznao. Pročitaj 19. stih. Ajde sad, pročitaj 19. stih. Upoznao se na TikTok. Evo, čekaj. I uze Lamek s 2 žene. Jednoj beše ime Ada, a drugoj Sela. Pa dobro. Da vidimo sad 6. glavu i da vidimo šta kaže 6. glava. Hajde. Prvi stih. Drugi stih. 6. glava, drugi stih. 6. glava, drugi stih. A stvarno otkud mu žena čeče? To 2. Našao je negdje u putu. Vidi sad nemoj, ja stvarno ne shvata se ovo bukvalno. Vidi sinovi Božji kćeri čovečije kako su lepe, uzimaše ih za žene koje htješe. Videći sinovi Božji kćeri čovjekove kako su lepe, uzimaše ih za žene koje htješe, koje su htjeli. Dalje čitaj, cijelu u 6. glavu, ajde do kraja, do 9. stila, ajde. Svetski 100 žena. A Gospod reče, neće se duh moj do veka pred ljudima, jer su ti jelo, neka im još 120 godina, a biješe tada divova na zemlji, a i posle, kad se sinovi Božji stajahu sa kćerima čovečijim, pa im one rađahu sinove, to bejahu silni ljudi od starine na glasu. I Gospod, videći da je... Znači, vidimo ovdje da Bog kaže da neće čovjek više duže živjeti od 120 godina, je li tako? Šta, Kinez, onaj živi 140, šta nema? Je li tako, Amazonka? Tako je. Vidjet ćemo... Neka im još 120 godina, da. Da, ali vidjet ćemo da je Bog samo 120 godina tačno je živio onaj Mojsije. A svi ostali ovi su živjeli duže. Izak, Jakub, Abraham, tamo Adam, ovi svi. Sve onda znači slago. Ali dobro, nema veze. Znači ovdje vidimo da imaju mnogo sinova Božih koji su ogromni ljudi, tako, od tih bogova, to ti ono iz grčke mitologije. Ali sad idemo, 5. stih kaže, kad Gospodin vidje da je pokvarenost ljudi na zemlji velika i da je sve mišljenje i htjenje njihovih srca sve jednako išlo samo na zlo, pokaja se, čitaj 6. glava 6. stih, šta kaže? Pokaja se Gospod što je stvorio čovjeka na zemlji i bi mu žao u srcu. Znači, Bog ima srce i Bog te pokaju.